namni muslima jiru duniyaa tana keessa yeroo jiraatu goblaa lamaani deema akka shumburrooti. Goblaan takka kajeella, goblaan takka soda. Mal kajeelta yoo dilii hojjette rahmata rabbii kajeelta, naafi araaramaa kajeelta, yaada muraada kiyya naafi guutaa kajeelta. Asin ammoo sodaan yoon dilii hojjette itti nagaafataa jettee sodaachuudha. Qaala Allahu jalla jalaalu ana inda dhanni abdii bi, aniin kun gabrichi kiyya bakka na herregettin an isaaf jiraa jeeba. Akkaataa ati isa herreedetti inni siifi jira. Yaada muraada kiyya naafi guuta wa rabbil ka'aba siifi guuta. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أحبتي في الله خطبان تنية أرانتنا حديث القدسي أجائبة رحمة ربي بلنا إساء قبرن إساء ترتي غتات الرتي ديمتي حديث كان إمام أحمد مسند إساء خيس فيدي والترمذي في الجامع والطبراني في الأوسط إمام أحمد أبي ذر الرادوفي خجراء أمو أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري الرادوفي رضي الله عنهما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة وصدق ربي جل جلال ربي حديث نورا قلمي فموك أبو خنا خيست خنو أديسو موتي قدوادا جل جلاله ملجي يا إلما آدم مسلممو شوف اتبانا قرين علمائي لا مسلم توتو مقوفة إسانو مبانا جاد قروا يا ابن آدم ilmu Adam cufatu bana asqeesatti ammoo hadiisa kana qeesaa'u tamayisan yoo dhageessan sadarkaa tawhiidaa dubbat sani namu muslimaatifi maalif jannan law ataytani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'an tajad hillatu wanni isin irraddemtu wasadi دعائي خجلا والانتات تلمدا أمو استغفار تصدفا دا توحيد وانو مسدين خنا وجلال دعائي خجلا والين
استغفار توحيد. يا ابن آدم يا إلما آدم دي إنك ما دعوتني ورجوتني أتنقل يرو نخد التغيست يرو نخجل تغيست غفرت لك على ما كان منك أننقل سيفنا أرارما ما كان منك جتو وانسي ولين أرغمت ولين سيفنا أرارما ولست أبالي ولا أبالي أننقل هم بددوجي أكما قرآن خيست تجي رب جل جلال ربي واني إني قدو إراهن غافتم غبرن إساء أمو نغافتم يو ربي خين يخدن أحبتي في الله خجل لا ولين توهقم الردر يو يادتن خجل لا جتون رحمة ربي خجل نمني مسلمة جرو دنياتنا خيس يرو جراتو قبلا لما نديم أكا شنبروت قبلان تك خجلة قبلان تك صدا مال خجلتا يو دلي حجت رحمة ربي خجلت نافي أرارما خجلت يا دا مرادك يا نافي قوتا خجلت أسين أمو صدان يون دلي حجت اتنغا فتا جت صدا چودا تناس أمس علماء إني إبسن يرو أتي فياك أبدو يو صدا الرجال تستر رويا yoo si dhukkube keessaa'uu yeroo du'aafaa yoo taate yoo gama rahmata isaasan naafi araarama rabbiin kee nan qaxxawu yoo gama san khajellaa guddise irra caalaa jaan madhahaba maalikiyyaatiinsaa waluma qixa ta'uu qabdii fayyaa qabaatus dhukkuba qabaatus jaan yaadi jabaan rabbii beeka kaduraasan atii fayyaa qabdu sodaadhu ati si dhukkube ammoo khajella san calsis khajellan namuma mu'minaatiitu sadarkaa isii beek ormi garii ammoo odoo dalagaa gaarii hin hojjanne akkunumatti rahmati rabbii ballaaja laa akkasii miti akkuma as keessa jee kana laal yabna aadam innaka maa da'awtanii wa rajawtanii ghafartu laka alaa maa kaana minka ولا أبالي يا إلما آدم أتنقل يرو نخد التخيست يرو نخجل تخيست دليسي ولين أرقم تمرة سيفنا أرارم ولا أبالي أننقل من بددوجي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رسولاني صلى الله عليه وآله وسلم جين جين يا قبرن خيا ورلبوان إساني ترتي وسن الرابهبر ما سيتو مجوبة وجتني لبوان إساني والرمي دخنا لا تقنطوا من رحمة الله رحمة رب الرا أبديهم مرتنا جيني إن الله يغفر الذنوب دلوان ni araram jamia ufa halatateni dili ufa namadisa i wa rabbil kaaba dini ufa namadisa shirkismo i wa rabbil kaaba shirki sanis ula tauhidati fi ula istighfara durati huccu turisan yo basne imimman dugatin hainen nufidis sahaban ar-radura malturan ammaho makan isani mal radiyallahu anhum wa radu anhu jeni bar engadda rakanya cuturani bar billahi alaik dachi tikko takarrati wallalu turan gala isa tokko yo irratuite gosa guutuutu dhufe si ajjeesa eega amanta bareeddu qabatano o yo taate unno jarti laman qaba takka siifini ka idda mudda isi eega fitatte booda fuudhin miliyan takkaan qaba kum dibbishan gaytu kum dibbishan qiyya sinja nuti ammo nu jijjiiru dadhabde tulullen ni gartaami akkatti jirtu qaysaa warri afaan kana haso atiin kun yaroo na kadhat yaroo na kajeelte qaysat ani siifin araarama wala ubali anin badadu dili cufaatu namaa dhiisa rabbiin yoo gama isaa deebine
ammas isuma kadili namadis rahimis isuma yaro rabbi khaynya kadan nufi isa janne isa kadachukam akka rasulli je sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma ghfirni in shi'ta Allahumma rahamni in shi'ta ya Allah yo fete rahmatana godi yo fete na araram akkana jattanihin kadatinaaje udullaha wa antum muqinuna bil ijaba yaro Allah kadatan nafiq balaha lajoon akkasitti isa kadadaaje warra du'a in isani martiq balemtan fi rabbin wa tasisu nafiquta حديث القدسي براخي ستمالجي ولا حديث متفق عليه قال الله جل جلاله أنا عند ظن عبدي بي أن ينخن قبر التغية بك نهر رجتن عن إساف جراجي أكاتا أتي إساف الريدتي إني سيفجرا يا دا مرادخ يا نافقوتا ورب الكعبة سيفقوت لكين الرجل تتنا نراغبرا ورب الكعبة سراغبرا Abo dokter biradaine anis nagaya jartin tiyas nagaya ilmu nakana warabbil ka'ba sifikan akka khadabare walin janne akka ummata jahilat arraqat ateta amman tanatan ilmi namatis nimuide rabbinis nimuide warrajaw akka sawin qabnunis ninja abadan nab goda sifi goda gurubatok akka odefamet isma warra bani Israa'il amata diidam rabbi gabbar amata diidam rabbi irratti dilaaw gaafa tokko muraayaa dura mastaawatii jettiin khalqin achi dura yeroo dhaabbatu areeda isaati irratti arrii agar anu odumaan filuutin ana jeemucha habbaa lamas biratti agareni arrii agar yeroo kana rifate arrin baanaan deemu jirtaa beek yaa rabbii khiyya amad diidamiin si gabbar amata diidamiin sirratti dilaawu yooniin gara kee deebi'e naqee baltaahii jee lallabbii takka dhageessamii keessa zaatatan qabne sagalee qofa amata diidam nutti dhihaatte nutis ifitti si dhiheessine nu jaalatte nuti si jaalanne amata diidam nurraa fagaatte qaaxaro yeroo si khannine yoo gama keenya deebite si qeeballaa sagalee jettu dhagaye qeebaleen aboo nuufi hortee teenyallee rabbi nu haa qeebal akka jara deemtee እንደዚህ ነው ያጠፋው ትላንትና ጠጣው ከሆነች ልጅ ጋር እንደዚህ አረኩ እንጅሩ አመንታ ሰላም አከስ ummata muslimota yatimota njaani bar amna gana apologize ofin kara duni beitan boleso akkunumatti rabbi bira dhaqun hintatu waliyyi birani dhaqani sinjaani bar in shawwadamina no ula rabbi kallattuman dheede ittilodho itan sinjaabar namni ula rabbi yaro mara daddawu ammo gaafa tokko isaaf banwamuun isii waa hin oolam waan khayrii ja'amta cufaatu rabbii isiniif haa banu numa dadhawi akka allaamatu ibnul qayyim jee qayyaba allaahu tharaa hulaa jihaadaatiin hin dhufee jee bar gootooleen agaree jee istighfaaraas yeroon dhufu ummatuma taa'eetuma yeroo mara istighfaara godhuun agaru jee warra da'awaatiin hin dhufa jee ummatuma da'awaa godhuun agaree jee hulaa hadhaa yeroon dhufu ammoo orma muraasa tokko maleen agarree jee uluma sanin qabadhee jee haabu'an hogguutu innaka maa da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala maa kaana minka maa kaana minka wala ubali naafi godha siifi godha rabbi siifi godha akka waliin janne ilmi namaa bajja inni arjaad khaznaan isaa tadhumii hin qabne rizqiin isaa tashakhamii hin qabneen sin jaabar sii khannee nama himatu khayim abbaa himatu miti inni ilmi namaa dhibba sii khannee kun dhibba takka si hamata bar billaahi aleyk talammadaa isiyoo yabna aadam yaa ilma aadam law balagatu dhunuubuka anaana samaa odoo diloowwante hanga samawwanii geesse yookaan waan samii hanga achii kamullatu geesse
ثم استغفرتني إيغنا أتي أرارا الربر بادي غفرت لك أني سيفين أرارم ولا أبالي أنين كنين بددو دنتاين قبوجي دلين نتي هجن ذات سلا بفك أباتي فون اتغوني قامة اتغوني هم سميدا يوغي سقدنا غيسا يا ربي غيا ثم استغفرتني إيغنا أرارا الربر بادي اللهم اغفر لي يجبر يو غانو استغفر الله انو يو كنيت اني سيفين ارارما ولا ابالي ان يكون بدد لا يسأل اما يفعل الجن ان غافتم اني وهم يسألون علمنا ما اموني غافتم غرو توبا شرطي قبدها توبا شرطي قبدي isuman nuhi mabar gar rasulatin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarti san gunan nudise tadura mali allamatu ibnu uthaymin tayyib allah thara malje ikhlasaji yoro gama rabbi debinu badi fokottu sagaggalumma rabbi jeetin di samale dukuba hiv aids sodade hindi sun sinjabar no akasawung qabdu rabbi jechan isan ning khanna rabbi jech dubat rabbi jech falle sulle rabbi jecha tawu qabdi sinjabar nazwati ya raghishab tawu qab ikhlasa egana al ikhla wan sanira buqawda egana shenawda rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annadamu tauba shenawun matan isitu gama rabbi debi udaw ganao al azm murachuda ittin debi u janne dilisan musiba guddan ta itti antu tanaka raddul madhalim shanafan hakana ma yonur rajirate debi suda sabakata nama akkana jabesita nanje guruban tokko gaf tokko akka wolin janne shahawate nyaf jabesun intatu da'wanti yani jabdu nimbe kan lubuti yaf je injiru ay chadam falle sita qur'ana haditha ya da ulama ay salafa degarta qur'ana haditha ya da ulama ay salafa gosagiya gandagiya injirtu balata nakana wanin jabesef simu inje hunno haditha tanana wali yabat rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hadithu fi sahih al jami wa fi silsila zulmin midantun bakka saditti qodam tije mida rabbin nama fi irradabar mida mashi'a khaysa jut yo fade irrasi dabar yo khan irrasi fin dabar tasadaffa ammo mida rabbin hillak kismenji ati fi isa jidduti badi argamti ya rabbina ararami yo jatten jalla jalalu haka isati innin hajamu si fidisa tana ammo mashi'a yo fade sindisa yo fade sifindis inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha alal mashi'a shirki yo irradwe abadan indis wan shirki ala jiru ammo yo fade sidisa yo fade sifindis midan tanta hillakisne ati fi gabarran iddu mida lubute ifmite mida rabbi mite aslan ifuma mite mida ilmana mafi illakisu isisan malif ilmina ma haka isani ittihajaman tanafi jeen haditha irgama rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atadruna manil muflisu enyu degan daban nama jannani bar sahaban alaihim minallahi ridwan nama mesha wan manahin qabanne jani bar degan nama sanimiti khaysau zamana malakni gati inni qabachur raol khaysak qabate akka zamana kana agarte bo urwato ko salata ka salat sommana ka sommanu inna wa zakaka kannat ni ufaji ebar dalaga gaggari kana walin abalu hamate intala namusa qabdu zina dalaydi je darbate abalu qabe diga isa dangalase
abalu horii isaa saame waan inni gaarii dalagate cufa irraa fuudhanii nama inni miidheef hannan eegana yeroo laalan dalagaa takka gaariin qabu badii isaanii san cufa fuudhanii isarra kaayanii ibidda jahannamitti darbanii ni jeebar wal iyaadu billah. حديث إمام مسلم أوديس طيب الله ترى أبي هريرة رضي الله عنه آية دوباره كم اتحاقنا ما ينصدن دلوان تين توبة أكنا تانان دلغا غاري هدومي سنان ودولو بونتين حقه هنجي أمس أدون أسين أدون بان ديبنان دلي تين فتنو إيسا أحبتي في الله أبو ورد دلي قدو إكو إيسا تدلين دري باسني تدلين تنوتي بين تنمنين بين تنوتي إرامفن إنك أفني بيقول أوفا إسيتو ربي النفاديس ما يجي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم حديث غن أمانات علامة الألباني ضعيفة جئن حكم ابن مصعب خيسير أبو علامة أحمد شاكر أمو صحيحة جئن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب جين. من لزم الاستغفار نمني رب الرأرار بربادوك أبتي جعل الله له الله إسافي قدا جيبر من كل ضيق ufat ipina tirra makhraja khara ipina sangkesa ittibahu isaf godaje wa min kulli hammin ufa yada tirra makhraja khara itti isabas khara yada sanirra khaisabatu sif godaje istighfara haqaban nun isinin jabar akka hadabare walin janni waa'ee ilma namaa dubbachuun dhukkuba waa'ee rabbii dubbachuun ammoo dawaadhaan sinja namni haa heewasamu naman istighfaaraan heewasa odoo deemtuu atuu siif hin mul'attu cammen hattee jirtu intala laalte anta tastaghfir malee astaghfirullah wa atuubu ilayh yaa rabbi arran tana dadhabeetuma wallahi salaata subiinin salaata je'eetin ture dadhabe na dabar يا ربي خي أوفينا والله أوفي سيبت الراولي اتندي يا ربي خي يرود عن الرفي منا خيدف سيديس غرو مستر الرق نغيا خيسا أكنا مجرو إنا ونما صلاة سبي همت يرو سنغا كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون أبي قراتي سنين نمت دوما أبوت أبي سر ربين قلبي تينيا قيسا قل ليسون سنجا شوفا يادات الرا خرا يادسن اتباق خلق إن إقونومين قالوا يتجتي برجتي نما سامو جرتي بر بالله عليك آتي استغفارك أبنان والله يادسن قيسا سبات ورزقه الله إسافرا من حيث لا يحتسب خرا إنه ينرى إسافرا جي أبو رزقي إسم قوان قوان نمر رب إسمي فاهم تدرى مال ولنجن دعائي خجلا ولنتات تلمد استغفار أحبتي في الله سيد الاستغفار جر كتابة قوسا حسن المسلم نوفي جيسين سننجا استغفار قسميك آتو أكر جر إسي سنحفظ دان سننجا كان جلسة الاستراحة بوت الديبنا أنس خلين دوبت إسي سورة دقي فتح ورد اتدلق ربنا هابوت نشوفات ربي يا دام مراد خني ربنا هابوت هم تشوفات ربي نور هاكم دعائي الرخد الناس الردور خد نشوفات ربي نوفا كيبل دلي تنيا قدو في تكو شوفات ربي نوفا أرارم نمن الرادو يشوف ربي رحمته هاغروف والرجل ينجر أمري إرتو برخاك عبد الله غاري ربي هاخنوف توبوا إلى الله واستغفروه الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خطبان تني مال الردمت والإنجن حديث القدسي تكرر دمت حديث نقوة صديق خيساكب توقفان دعائي خجلا والإنتات لما فان استغفار صدفان توحيد أبو ربي ور توحيدا نهاودون سنجا. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة جيبا. يا إلما آدم إنك أتنخن لو أتيتني أدونا خنت تفتجر بقراب الأرض خطايا وان دجي تنتليها تبر غمد لو ونيتين دجي تنبوتو إرجع أسر جرت جاين فيت أكنت يونا تفت ثم لقيتني إيغنا يونا قنن لا تشرك بي شيئا hala atin kun wanu matakkan ratin indesini la ataituka biqurabiha maghfirah anis it gama arara sinin sidu faji rabbi maljibba isarratti shirki godu enyu khadanna isuma khadanna enyu sodanna isuma sodan enyu jalanna isuma jalan enyu gabbarra isuma gabbar esan nannoina ka'abasan dayne nannoy qabri miti waliyi miti wala anbiya miti wala enyu khajella isuma khajella iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuti suma gabbarra suma qofan gargar sifanna isuma kallatin denan sinjabar injiru akka jarrewal maryam tasawbalal atasbal injiru ne kanan gir نور كلت تمام برد إيدان سنجاور اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن إسني ولا نجن كلت تمام ما يجيب شركي هكا إساتي نما براتي بخنته يو أشر دوته تنافي نما فين أرارم نيبر إنه هجومك الحمد لله وثم الحمد لله hawasni muslima ufatu bare jiran sinjabar warra bekhaci se ammo akkuma rabbin rasulan je sallallahu alaihi wa alihi wasallam anin kun isinirati tisa miti jaini je ni bar rasulan sallallahu alaihi wa alihi wasallam mali malian ya dagari isini fi yada kha isin kajel tu enyu rabbi nu fi horte te nyahu rabbin nu ha kajel tu ba yo shirki hingone akkusumatti inninis araran siduf haditha kana ulama'in rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah malja'anini rahmatan rabbi akka agar daqiqa di dammo kana khaysatti walillahi rahmatni rabbi balla dili fada namadi garu akkana jechun la taghtar yan obbaleso indagamini garte dalaga gari hojjachati ya rabbi jattamale akkunumatti go salatini hinjirtu tawban istighfarri hinjiru khairi hoddumme faccun hinjiru kataj suqun kalai foqun san no akkan hinjiru bolis akkana jechu miti fi ammas qur'anas sirah rasulati sallallahu alaihi wa alihi wasallam warra lubbu isani ahibbati fillah dalaga garidan of dinke halakame meka agar gurba abdurrahman ja musamfani baitani sena isa hafizul quran jihad biyat aliyan daqeti bar intalatak agarran ahibbati fillah yarosan wal iyadu billah qalbin isa banaturte sila khairi fa akasib banaturte gari turte yaro agaru jalalti intala isa daw waqti ahibbati fillah yaro kana isi tana arkat umale daqe dubbisen yaro dubbisuni amantate lakkisu qabda jannan ahibbati fillah islamumma lakkise khamuka
muslimuunni gaafa kan yeroo dhuftan aboo qura'aanni san eessa kutee ja'aniin hibziin san rubamaa yawaddu alladhiina kafaruu law kaanuu ayata takkichaa tana qofaatuutu qoma kiyya keessatti hafee guyyaa qiyaamaadhaa karaamaa mu'mintoonni arkatan san yeroo kaafirtoonni agaranii ay silaa gaafa san nutis mu'mintoota taane maaltu nu hafee jaa ayata hujjaa akka itti taatu ibaadaa teenyaanis hin dhaadan akkunumatti odoo ibaadaa hin gooneesis kunumatti inna allaha ghafuurun rahiimi balaaxaa akkasiitus hin goonu ibaadarra jabaachaati rabbii keenyatti kadhan maazarti ya rabbi rahmata haa godhuuf rahmatan waasiya gaafa kanarra ijoollee ture yoo xiqqaate amata 23 dura ni yaadan yaa hamdii naan jette labbeeka maamaa jennaani isin safar hulatti ni beekaniin abbootinti imaam shollaka hin tahini naan jette maal jette maama imaamticha tokko ture naan jette ahibbatii fillah salaata ishaa'ii salaachiseetiti yeroo mana dhaqe ishrab araqee dhuguu ture wal iyaadu billah maal je'ee dhuga ni beeyta inna allaha ghafuurun rahiim je'eeti dhuga amma muslimni amman tanaa bar dhukkubsattuun biiraa bismillah jettee ta dhuydu kana bar yeroo kana borus inna allaha ghafuurun rahiim jeetuma dhuga jaartiin isaa buttaa jira akka wajjiiniin jiraachuu jira sa jette gaafa kan yeroo inni araqee fuudheeni wa inna allaha la shadiidul iqaab jennaan akkasumatti burcuqqoo isaa dhashi godhee gad lakkiseen siin jaa obboleessu amma maal jettaan mee buttaa jira akkanaatiin aya dhiisee tooba akkanan ta'u namni muslimaa abadan akka rasuulaa san ilal sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaa ergamaa rabbiin dilii teessan tadabarte ta dhuftu cuufa isinii dhiis maali hanga miilli keessan dhiitawee dhodhommaawuu kan salaata halkanii salaatun afalaa akuunu abdan shakuura an gabricha rabbiif galata galchatu hin ta'uuhii je'eeni bar la'in shakartum la aziidannakum salaata waajibaa salaattee istighfaara dhikrii yeroo goote bar sunnaa akka salaattu si godhaa bar waa sadeen tana hunnoonarraa qabadha du'aa'ii kajeellaa waliin taate istighfaara tawhiida qulqulluu sanirratti ahibbatii fillah nam takkaa waliinuu dirdirii hin godhinaan isinin jaa yoon dhugaa qonname rabbirraa doggoru hammeenya nafseetiyyaatiif shayxaanarraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee itti hojjechuu dhaburraa Allah hanintifam isiniif karaa jannataa dildila ta'e ani bidda jahannam keessatti wal yaadu billah na darburraa isa Allah hanintifam anis kaniin dubban isis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbi yaadaa muraada keenya rabbi nu haa godhu قرآن في حديث الرت ربي تكونوا هاقول اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله